Ibihe byiza nshuti zanjye mumeze neza, ndabashimiye. So rero iyi application yacu ya Hatano Plus yakomeje komeza kwanga kabisa. Abantu yabateye ikibazo n'abari kugerageza kwandikamo ibindi bintu nabwo biri guhita yisubiraho bakongera bakayifunga. So rero uyu munsi nkunze kumuzanira indi nzira ya gatatu twakoresha kugira ngo turebe ko twakomeza tukaryoherwa ni application yacu. Mwibutsa ko uri mushya kuri channel, please kora subscribe. Urabona nyine ndi kugezaho video z'ubwenge, ukuntu wabona internet y'ubuntu. So rero ikintu ugiye gukora, ugiye kuza n'ubundi ufungure n'ubundi za application yacu nk'uko bisanzwe. Ugiye kuza ufungura application yacu nk'uko bisanzwe, uraza ukande hano nyine uhite ugafungura. Nitumara kugafungura urabona nyine muri ya side yacu hazagamo twa tuntu tumeze gutya. Urabona nyine hari hakirimo bino bintu MTN www.mtn.co.rw. urabona rero ibyo byari birimo. Wowe ikintu rero tugiye gukora, ibintu tugiye guhindura, icyo usabwa ni ugukurikira kugira ngo nyine urebe ko nawe wakongera ukaba wajya online ugakoresha. So rero ukuntu ibintu bimeze, tugiye kuza dukora iki? Ariko mbere na mbere wowe utarakora subscribe, ukora subscribe kugira dukomeze kubana no mu zindi video ndi kubategurira. So tugiye kuza dukande ahangaha, none tumara kuhakanda turamanza turebe ibyo batubwira. Murabona ko hatuzanye ahangaha. Wowe ikintu ugiye gukora, ugiye kuza ukande ahangaha. Ahandi hantu turi buze kugira, uri buze kuza dukande kuri aka kantu akangaka. Hano handitse customer CCRTRC mode, niho tugiye gukanda. Numara kuhakanda ahita kuzana kuri side imeze gutya. Iyi niyo side ahita bakuzanamo. Noneho ahangaha tugiye kwandikamo, so noneho nimumara kugera hano kuri uyu mwanya nyine ku iyi side yacu yo kwandikamo, hano ugiye kwandikamo ibi ngiye kukubwira. Ugiye kwandikamo Play Gorilla Games .com. So murabona neza rero yuko tumaze kwandikamo iby'ingenzi byacu twasabaga, dore n'ibi. Murabibona yuko nyine ibi ngibi byo tugiye kumara kwandikamo. None iki kintu tugiye gukora, mugiye guhita muza mukande ahangaha. Murabona hano hari ahantu hari ubudomo buri ahangaha bwose. Tugiye kubutikingamo hanyuma duhite tubuvivura nyine. Turabutikingamo bahita batubwira gutya. None nugera ahangaha ikintu urahita ukora, uraza guhita ukanda hano save. Umara kuhakanda hanyuma wongere umanuke uze utikinge sorry gatoya, uze utikinge n'aka ngaka kari ahangaha. Nako kakitinga. Noneho ikintu ahita ukurikizaho ni ikihe? Turahita dutegereza gatoya, wenda nk'amasegonda atatu nayo ashobora kuba atari yose. Turahita tuza twikandire start yacu. Turi bukande kuko mwabonye ko inzira ya mbere twaje tukamanza tukuzuzamo hano, tukongera tukaza tukuzuzamo hariya handitse ngo use Rema host, ubwa kabiri tukaza tukuzuzamo hano ngati preserve CNA. Noneho bigikurikiyeho ni ukujya tugiye gukanda start yacu, ya masegonda nababwiraga ubu ngubu yarangiye. Noneho tugiye gukanda start yacu. Mbere nambere kuyikanda, ikintu ugiye gukora,
ugiye kumanza ugende ufungure data, uramanza ufungure data kugira ngo nyine umanze umenye neza ko ibyo ugiye gukora ari sawa. Urafungura data, okay, umanze ufungure data, ndategereza. Okay, murabona ko data zacu zimaze gufunguka, igikurikiyeho no gukanda start. Turategereza. So murabona rero yuko application yacu turimo turayikoresha, hejuru yabaye connected, iracyari muri connecting ariko nyine urabona yabaye connected, sinzi uri kubibona ahangaha yabaye connected. Noneho urabona ngiye kubana n'amazi no kwijyaho, ubu niyo ndi kwikoreshereza, ni n'amazi no kwadinga amasaha edayeri, reka sinakubwira, maze kwadinga amasaha kabisa, namaze kwadinga, urabona ngiye ko namaze kugira amasaha 16 muri make, urumva ndi kuyikoresha. So rero iyi video yishinge ku nshuti zawe, hanyuma dukomeze dutwike, bakomeza mbashakira n'utundi tuntu twiza. Gusa mwibutsa ko uri mushya kuri channel, please kora subscribe kugira ukomeze umume motivation yo kubashakira n'ibindi bintu byinshi cyane, kuko kuri subscribe bimpa icyizere yuko mfite abantu byibuze bankurikira 100%.